intara bulede ka Haji Wahid le Pak Kalebun adem Kalebun Alwila Kaleb kasongku obus Arya jek dorok pangki pisan Bajak kun perak pangki pisan kene ga resep kena resep Haji Wahid kong langgong serena Pak Kalebun Alwi Kak Dento Paleman langgong juga bersama Rama Maski kok tahu kan Rama Maski mulai rawak bodoh ya mulai tapi juk tojuk ram pentak apa ladena lagi ya kok ramai resun sih Rama Maski juga beda Haji Wahid sih kemarin ya rawak Haji Wahid kong langkong juga Zahna sekalinceng Irmawan pantong Kalebun saja ke manusia di alam tu nyaku tu jujur mun lah pantongnya rajeri ya nyor reng tak langgong ateng jagat raya bodoh kadi memisaos ateng jagat raya kaparlo sareng simulje Bapak Haji Zahna sekalinceng palaban genting lo atanya ke lo cek laju sa anak-anak jak nasem orang kili atanya ke lo cek laju manik labangan berarti tak pada dua gelandang dia aja berarti benih tak parat tu be nah jorak semak nyaingan nawah bayi ya pasti on dia kan kok malate gelek yang kui enggak banyak saya tak ngalah kireman dia enggak bang ada ojen kok betian dan niat coba saya talka aja deh kok lo mampaipon bedi ngireng Haji Wahid kong langkong Rama Maski tak ketinggalan juga Zahna Haji Zahna kong langkong Irmawan kalabun setong geding tang teng epon ateng jagat raya katot kajana pulau oksigen akati karate orang lo mampaipon pada tikana ngedeng le atek jagat raya mon anika Haji Wahid Rama Maski cukan Irmawan Kak Sahna sanonto paseneng kocak tang dengereng bencamara kawasan Rukun Karya anika juga jiakim nape boleh ruak ka Imam Santoso Irmawan ka Irmawan juga kasa Haji Zahna Rama Maski pada Apolong Ciwahid sanunto pada Apolong Ayana Sultan le Haji Zahna sekalenceng ngambek tamu ini kok Roh Ayana Sultan Ayana Agnes napi boleh arwah anu Salim si bujang merana Kak Salim pada apun Rama Irso Sakalangkong abangis tona Sakalangkong abangis tona Haji Sahrawi Mas Waki tak ketinggalan Niko juga bertemu Arif Ruak pada dengan jiwa etan tona ruak wakia Jiwa
polong ayana Agnes laju eki berek mireng tangkunggo pangadekna lasaratos mas kabinna minta aborong pak ayana Agno jak bila se akarja agian kare mana salim bula karengan tos alun kareni ser epa mastia kareni ser epa mastia ajangna ipan Asrawi wahet le jakna ipan kasta akarja lambek kastana akarja satia kok pak Haji wahet le nape pone iya Mahmud ajeng cilik udah tak ngerane mun ki seneng ben bula maka andi le niko aluan ruwa yudi irmawan ruwa pandong ngago epa tolosa alaki akang mas alwan aniko polong bendula kare mana kendela kopat oh yeah saumur eka andi saumur eka andi aniko bos saputra Madura sahwan juga noro punte budina Kang Mas Alwan lagi kaula matrawi nyari aki ke pangulo ayana silmi kare mana kare nekuk janji rekare di seramat Pak Esto ayana si kembar kare di seramat Pak Esto Padhor mabelia tengkago niko padhor mare akarja ngalia deki abelia boleh entara kakang Mas Alwan iya iya kare mana re kare Mas kare mana apolong kaduaan apolong kaduaan kini kok sanip juga sairi le roaka sanip juga nekak sairi aniko pada apun Matrawi matrawi niko rakna dicukan kak matrawi sanonto pada long polong sanonto pada long polong le bula buru tau ida kendil betian nasanip ben ateng pandong ayudi kiago apolonge kak Irmawan ajukan jiwa iya sama mas kita tona Rusmania bila kak sana ruang mawa jiwa tantona wa iya sepak sempurna bila banyak olen coba wera oleh saya kete bu tak ngangkang tanah ngasih nyembuk ko yuk suara si bener-bener parau ntar kagerungan mak buruan na suara rengko buruan na suara kok aku dari deje re dari dojo Mas Hadi boleh lah tamak pangale buruan nak kanak re ematoron lagi teloan ki minta Mas Hadi jaga laju jaga kok Bok nangkok tak latin nah larang geluk jara jadi aku genteng tak genteng magenteng moso engkok iya dimanya apa engkok ya jauh ya roben apaina sepa-sepa ya raja ya
Tabu na raja nengko. Kalah elong kabeuna. Iya kala raja. Mun kase Ciabu. Kala tong katong. Terus kan atong katong ingat terong arwahnya mana gentong. Masa di manang tengah? Korbian lu kembang soal tangteng langsung lagi. Siapa bodoh siri tak kelar nang tengah. Marah patan. Iya marah. Munla tugas ya tugas. Munla tugas semara terong. Mata engkok sorok mata engkok penter nang teng. Engkok mun penter nang teng tekak matu wae tang tengan naon kok. Katong. Kolek gelu. Mas Adi kata ndek nang tengah. Cocok na tawo kala. Atong katong kose nyang sara arwah ndikna putra Madura. Apa gending elek? Soro nang dong jan aji sona. Puspawarno. Apa wetanan? Tepak puspo tak ada mun gila. Apa? Kinanti. Stop. Sunan Abu Amit Kaibuna. Yuk noro paman nuro. Yuk paman. Pas emak eka bibir remik tuh. Capok larutan kok suara Iya kian kok. Amit temak deka. Sengkok lakor aduh medek di kanan mesadir korban Tang dengar rukun family. Sapa setaksen nengatikan sela genteng serta nasen ane kok dengan seneng Ciabu yanto Haji Abu Sarah penyojo hajaina ruak sirwan along polong ikan niat beri mulai ani kok lagi banyak sengirem masadi di kanang temak jek penter di kanan jek penter cocok PC cak nadungan aji inanile aniko ledrok ke TV along polong marah aniko tanto seneng
Mas Adi Satya Seri. Iya. Jerak perak. Apa ya? Jerak perak. Maksudnya? Seriri ya tabelik. Bisa abolik, bisa mengorong. Engkau bekna Ibrahim yang lah jaman terkem. Iya. Engkau bekna Ibrahim asok kor menang ka Mas Adi. Saya kocak menang. 2000 pak lekor, 2000 sagemi, 2006 lekor, bahkan 2000 beto lekor mian. Untuk selanjutnya pada da'i temo, area orang lebur kaseri. Iya. Pola nama sadiki Ngode. Sama PP ki tenyeng. Bila lah tua tetia seri, abelik. Abelik. Sapa selebu. Selebure. Lah. Mari aja sama Sadi hoy mata ngabes cisugi wah. Boh, Cisugi bermain. Cisugi je saya ngata keluar dari koronga. Hmm. Jadi yang menang ka Mas Adi. Sia Mas. Lawak teka tua banyak yang lebur. Sia. Mun Mas Adi umur 40 ke atas. Kok benih apa yan? Nak cara jadi ya apa? Mas Adi. Cenderung. Kok nispa buru? Ara apa? Kacia boleh betul tinang kok. Embo. Ngocaknya. Berma. Ambes masa diri ya. Cak na ciabu. Cocok emang kok. Kan soruan nyocoi atusan. Permintaan kalau ben setong gending. Wak maling. Wak maling kisah na minta. Idang andang kada. Wak maling. Ida Wak ko. maling, wak maling. Mak dari dajang. Roak maling Kak Mas Adi. Mak dari lah. Cak ngaleng monang andi. Kak kendela tak usah takut. Wak ciwaet Rama Maski juga irmawan.
la 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 ye 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 ye